Langpher constituency angkang Langsomepi hawara long ke damtang prenipai inkoranir kebarni BJP mass joining ke pamanpon. Langsomepi hawara long ke damtang nipai ko anpen loni lapen bangko anpen loni Karbiang Autonomous Council along CEM nang keman abangpu dotang lo bonta Langsomepi klurdung lapen phong langso hawar along kahumridam pu amatsi avelang. Bonta Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Ronghang hinpen adim along an kahumridam si Langsomepi hawara along ke do polling station po arat atum benchingki jethan pon renti. Labang so mass joining amay along aluhisar po man peng pen Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Ronghang ka chetong dun along EM Richard Tok bi pen kedanglok ke ongdong atum chetong dun renti. Labang sohut All Party Hills Leaders Conference lapen Congress Rataria song atum pen kadukawe bang parupli aradatum chingbedun renti. Kachingbedun aradatum Karbiang Autonomous Council CEM Ronghang hin pen deng ponsi Langsomepi arat atum pen setami rongarlo kinangjia son abotak pin puralo pajerdun. Labang sohut Karbiang Autonomous Council CEM Ronghang pen kading jepon tengki klurdung pen Langsomepi arat atum kedo hak abangke penangan ajar dinglo bonta long le apata bang non pu anta long le lang lasinang litum kedo penangan ajar dinglo apotsi nilitum Karbiang Autonomous Council hin pen Langsomepi klurdung ararapan aki joy pen long le apata nang pi pon et popusi CEM Ronghang sang hu pen ning jepon. Lapen All Party Hills Leaders Conference lapen Congress Rachari asong atum Karbiang long arat apan kethan tap kachobay pen kedanglok kalili kalang lang ahok helam kethan aputak abangke non rat atum chinilo. La sojok si piniarni abangke BJP along sinang ching bedut matinang chipa ogdun bom lo pusi CEM pen terang kia thengno ning chipon. Itu bom kuatane aji প্রত্যেক এমসি উপস্থিত 5-6 জন জইনিং প্রোগ্রাম হৈ আছে মই ভাবিছো আৰু 90 বুলি হৈছে তথাপিও আহি আছে মানুহবিলাকৰ যেতি আছে গতিকে আজি কাৰ্বিআং লগত এই আন্তি হৈছে কাৰ্বিআং লগত 26টা সমষ্টি সমান কৰাইছে ডেভেলপমেণ্টবিলাকৰ পূৰণ হোৱা দেখা পাইছে তাৰ কাৰণে মানুহে কংগ্ৰেছ আৰু এফএসি দলক ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি লগতে এইবিলাকৰ চৰকাৰৰ পৰা দিয়া আঁচনি অৰুণোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেন্দ্ৰীয় ঘৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডৰ 5 লাখ টকা বছৰত বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্টৰ আঁচনি দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই গোটেইখিনি আঁচনি ৰেচন কাৰ্ড এইবিলাক ৰাইজে পোৱাৰ কাৰণে ৰাইজে এই দলৰ পৰা ত্যাগ কৰি News report Karbiang Long Live.